Keng sayga su çıktı. Ey balдар. Sonra kamas gel sen daha. Ana Bismillahirrahmanirrahim. Akjol toy. Nasosnuy bolsun ya. Şu keng sayga kuda kalasa su üzülbey agıp dursun. Ber baldarga. Bu oştuklar jamgırda ele tınbaydı eken de o da böyle. Jamgır, kar var bir eken de bularga. İşte bir eken de şu. Bu жалпы ошол дети кирпичиден баштап кең сайдын тетиги суу алчу жерине чейин 6,5 километр. Дээрлик 15 жыл токтоп калган проект болчу. 15 жыл. Ошо бөлүнгөн, билбейм канча акча каражат бөлүнгөн, кете 1,50 миллион тегерей бөлүнгөнбү, 70 миллион бөлүнгөнбү, ошол акчаны талап, тунуп жеп жок кылышкан. Biz mınaki oşo kelgenden başlayıp çoğu çurkap yürüp oşo 70 milyonun içinden gete bir 1,5-2 kilometrine turba tartılgan. Kalganın toğuluk boydun. Mınaki sonbe kalmaşının közümölü menen, jeke meni özüm közümölü menen tarttık. Ana sıtkары. Mınaki kirpişneyden bu жерге tartıp geldik, uladık birinci nasosnuydan. Birinci nasosnuydan tegi deoğu ikinci nasosnuyga andan azı barıp görüyoruz. Дальше. Жалпы 6,5 километр турба тартылды. То есть толук мынакей биздин Кеңсай жаңы конушу боюнча биздин алдыбызга коюлган тапшырма толук аякта десек болот. Анткени таза суу Кудай кааласа чыкты, 110 киловаттык подстанциябыз ишке берилди. Мынакей таза суу чыкты. Кудай кааласа азыр мына жерине барып, азыр экинчи станцияны, экинчи насосун ачабыз. Ana de üstüne açkandan keyin ошол жерде көрөсүңөр. Ошол жерден Кудай кааласа акыркы завершающий стадиясы болот. Бардык жасалган жумуштар бардыгы урматтуу коллегалар бар. Силердин менен чогуу жасадык. Бирге жасадык. Мына Кудай кааласа биздин шаардыктардын алдында, элдин алдында, мына кең сайдык биздин тургундарыбыздын алдында биздин жүзүбүз жарык. Суу чыкты, таза суу чыкты. Подстанциябыз уланды. Болду. Биз эч кандай эме жок. Эми Кудай кааласа көчөттөрдү тигип отабыз, жолдорун асфальт беребиз. Андан сырткары кийинки жылга мектеп, садик, үйлөрдү бүтүрүп берсек, мынакей Кудай кааласа шаардын ичиндеги эң сонун, эң абасы таза биздин жаңы конуш болот. Кайсына? Бисмиллахиррахманиррахим. Автоматически кетти, насос иштеди, суу айдап атат. Кетти суу, а? Резервуар. Азыр резервуардан экинчи бөлүп басасыз, жогоруга чыгат суу. Азыр кирпичинен бияка келди. Буяктан тагы эмеге Деуга кетти, перекачка. Резервуарга перекачивать этет. Андан кийин ал жакта насос менен жогору жака кең сайга перекачивать. Ушунду иштейт экен. Ушинтип иштейт. Мына көрүп атасың, плавный пуск кетип атат. Я. Плавный пуск кетип атат. Я. Давлениеге кетти. Алсыңар. Давлениенин абысатын давление. Я. 8-9 болот атат. 10 болот. Бул ошондо азыр бияктан өтүп атат, а? Ол жактан келди. Ооба. Бияктан келди, карап кетти, а? А. Будан чыгып атат булак. Ара автоматика. Эми нар жака суу толгондо өдөчөбү? Резервуар толгондо капылап калса өдөчөт. Нар жактагы дагы. Азыр наракка берди, алда иштеп атат. Ал иштелек, аны баары иштетет. Азыр резервуарга напалм чакырат. Кана ооба, алыңыздар. Мына кең сайлыктарга Кудай кааласа бир эмебизди бүтүрөлү. Кең сайга кеткен экинчи насосный ата. Азыр биринчи насосуйду ачтык. Эми Кудай кааласа муну ачабыз. Анан бул суу бул жерге келет. Суу бул жерге келип, тетиги эмеге водозаборго толот, а? Ошол жерге толот дагы андан тет эмеге айдайбыз. Кең сай. Кана ата.
Kol çabuk koyunuzlar mına. Bu da kalası ikinci nasostunuz açılıp ötat. Şaharımızga, elibizge hizmet kılsın. Kengsayga su hiç kaçan böç Kengsaydaçı. Su ağa versin su. Uçakta böyle durgan boldu da kara çıtırmeli. Allah. Yarımı çok bolçudan. Yarım. Allah. Ay. Siz tavşan boyunca 1 kilometre tartılıp alıp ketken bolçu da. Aha. Anamla 4-6 kilometrede sizin жазында mart ayında taşып бердіңіз. Ошону 4-6 kilometrede негизи тартып кетти. Негизи бул жер менен мындай тартылган болчу, бирок эң негизги участок тартылган эмес болчу да. Яна биринчи насос станция, экинчи станция курулган эмес болчу. Өзүңүз билесиз. Ооба. Ооба. Кийин 600 резервуар жок болчу. Бүгүн негизинен ал точкадан бул точкага чейин толук бүттү. Азыр эми биз бул жердебиз. Азыр рухсат берсеңиз, Нукоттан экинчиге чыгабыз. Бул жакта дагы станциябыз бар. Азыр 1200'den 3 элелер курабыз ба? Кийинки жылы. Кудай кааласа. Система кетет дальше. Ооба. Уже нар жакка кеттик. Негизги жер су жер болчу да. Ооба, ооба, ооба. Калганы кен сайын ичине тартабыз. Бардыгы молар жаңы сатылып келин да. Ооба. Жаңы. Камера онлайн көрсөтүп турат сону. Сиз баскан су келди уже. Резервуарга су түшүп атат. Баягы ылдыйкыдан резервуардын ичине су түшүп атат. Азыр муну жүргүзсөк, бул менен жогору жакка келебиз. Ооба. Азыр мына резервуар, э? Мына резервуар. Ооба. Онлайн резервуар. Онлайн режим. Так. Будакты бисмилла баскансыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кана. İşte. Bul hem hazır mınavu emiden rezervuardan Kengsay kayda da. Резервуардын алып туруп Кеңсайга жогору жакка. 86 метр бийликке айдай. Kanada çıktı. Al yaktan gel. Ha, Ал поступление, алдыктан келди. Ооба, резервуардан келди. yaktan geldi. Birinciden bu yaka koyar. Ооба, резервуар коет, анан резервуардан алып туруп жогору айдай. Bu yaka narga. Kengsayga. Ооба. Бул направление. Ya. Kaç hoş gerek? 14 чейин да. Так, 10 koyup атабыз десе. Азыр ошо баягы 86 метр го высота. Болду, ошого 8-6 повуз менен чыгат бул. Андан дальше 83 болот. Ооба. Дальше уже сопротивление жок, ошондон бийик көтөрбөйт уже. Болду. Buna bul ata bul proyekt 15 yıl toktop olgan proyekt bolçu da gördünüz mü buna Kuda kalasa hareket kılsak ele buladı eken bu. Hareket kıldık buna 15 yıl bitmegen cumuştu 6 ayda bitirdik. Toğluk buna Kuda kalasa su çıktı. Hazır te üstüne çıkıp görüyoruz. Ayakta su şavulda ağudan. Ova zapası menen de. Yok hazır bizge Kuda kalasa emki yıl 1200 kup kursak buladı. Ova paka buladı Kuda kalasa. Qandaysizlar? Ava, qanday yaxshimi? Qanday yaxshimi? Salomatsizmi? Kechagi qandaysiz? Salomatsizmi? Qanday salomatsizlarmi? Salomatsizmi? Qanday yaxshimi? Salomatsizmi? Биздин жанагы кирпичтейди аке. Ава. Анан бул азыр качканыңыз. Мына ошол жерде нече болчу эле, сиз бирөөнү куртсак болот. Ава. 1200 куб жетишет покача. 1200 куб куда каласа жетишет азырчы. Бул жака биз линия тартып беребиз да. Ава. Ay, oşonda bu жерде так 1200'den 1 2 3'ü. Azı mınavu çekesinden biröөнү kuraylı. Biröөнү kurалы. 1200 oşo жетишет пока жетиштүү болот. Кудай кааласа ушуну куруп алсак да 1200 куб деген бул өтө көп да. Эгер мынау эме карап көрөбүз. Элдин көбөсүнө карап көрөбүз. Эл канчалык көбөйгөн сайын акырындап курмет көрөбүз. Главный су келип калды. Ya, Главный су келип. главный су келип калды мынакей. Кудай кааласа, ошондо бизде резервуар мына жерге курулат, а? Ооба. Водоканал өзү курса болот экен. Ооба. Өзүбүз курабыз, Материал болду. берсек булар өзү куруп коет экен. Болду, болду. Аларды тендерге алып бар. Допустим, 10 миллион сомдук ок аты булар 30 миллион, 40 миллионго курушат. Кереги жок, зачем? Бетон бар, темир бар, алабыз, болду, курабыз, бүттү. Ошол эле керек экен. Я, Ошол эле керек экен. Берсек булар өзү курсагыдай. ооба, өзү эле курабыз. КНСти курбадыкпы?
Kını esti kurdunuz. 600 kupluk kurduk. Kuda kalasa. İki kese. Ya. İyi kese. Yekesi arzan. Kana jürüңүздөр эми таза судан içeli. Kana bismillahirrahmanirrahim. Так, мынау суну, урматтуу туугандар. Мынау суну, таза суну. Az эми тазаланып атат, азырчы. Ооба, хло тазаланып. Бул ушул Кең Сайдын таза суусун эл 15 жыл күткөн. Ооба, 15 жыл. Мына Кудай кааласа 6 айда ишке киргиздик. Мынакей эми Кудай кааласа Kең Сай 100% kamsız boldu. Taza su menен kamsız boldu. Suga su menен kamsız boldu. Svet menен kamsız boldu. Kuda kalsa büttü. Emi bul предпоследний rubеж. Предпоследний. Последний da o yerde 1200 kuptan 3 rezervuar kuş gerek. Anın paka emgizil kuda kalsa bir ölsün kurabız. Bu su oşa 1200 kupka düşöt. Ayırdan tolottağının her bir köçöge, her bir büyüge su tartar kuda kalırsa. Oşa menen bizim tapşırmağımız atkarlar. Kanan da sudan içeyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kana. Kana algıla sudan. Bismillah. Kana. Akburanın susu ha? Ava köp yıllarga. Ava. Siz 14 yıldan sonra 30 yıl oldu ben yaşanan 17 yaşından çıkarman gelip hepsi 30 yıldan beri su birinci çilekte. Gençoğlunuzu versin. Buna yerden potasyum, budak aparatı var. Rahmat, rahmat. Sizden işinizde bağver oturduğunda yetme ötleri ayçı uğurlat olurdu. Şöyle sizin kolunuz boşa oysun. Buna yerden 4 yıllık arkadaşlar sen sizden ben sizden. Kana. Gençoğlunuz olsun. Azık kullanladık. Maşallah. Buna içkiler. İçkiler. Bağırınlar içkiler. İçinizler. Buna Kuda kalasa buna tapşırma büttü buna ki. Keng Sayga su çıktı buna. Ha tuğanım. 200 metrege su götürüyor. O 200 metre. Ya 200 diyorum ki. Hazır başta işte Akbilek'ten şöyle geçen kança? 350 metre var. 350 metre var. И протяженность бар 7,5 kilometre. Nasıl olsun? Жақсы подборға алыпсың. Жақсы подборға. автоматикамен. Самотокта жақсы кеткиде. А. Самоток жақсы кеткиде. Да, самый высший точкада. Ана кексен алдыда. Ошон үчүн алдырка. Эми Куда калса бул жерден баштап нар жака уже самотек кете беребиз. Полностью жетет самотек ушул жерде. Ооба. Самый высший точкада. Тек кичине аксын аракка сууга түссүн. Я. Резервуарды полный опустошать этебиз. Ооба. Тазалап алабыз сиздер. Ооба. Куда кааласа көрөсүз эмки жылчы жапжашыл кылабыз. Жапжашыл бак кылабыз. Куда кааласа. Бата бериңиз эми. Şu her gün yaşayan işin başında şimdi size okşar olan bir yönetim. Daima sizde şu bizge meygrın yönetim 15 yılda çıkmagan yerine su çıkarıp atar. Amin. Allah sağ olsun sizlerin komandanızlarga. Verdiğine Allah'ım. Ben soluk versin, ömrü versin. Amin. Şunçalık ellerin hizmetini kılıp ataslar. Gelecekte sizin de jakşılık günlerinizde elder var. Batağıp dursak. Amin. Ben solunuz versin, ömrünüz uzun. Allahu Ekber. Keng Sayga su çıktı. Keng Sayga su çıktı baldar. Tarık boldu. Kana acım özünüz bir. Amin. Kana Keng Sayga su. Amin. Onu şu pensaylık tarafı yerlerde uşağları koyulsun. Amin. Sizlerden cevabınızlarından aylar Allah'ın buyruğundan bol takalım. Amin. Gençoğlunuzlar bütün bolup günü camgır taşlasa amaçın çıkıntılıyor. Amin. Yerden mirasını gayem dört kaparsın. Amin. Allahu Ekber. Buna ki su. Keng Sayga su çıktı. Ey baldar. Buna. Taptaza su. Akburanın susu buna. Tarık boldu baldar. Tarık boldu ama. Boldu buna. Kuda kalasa emi. Tarihinde yazılı patron buldum. Ava. Altında kalan yazışkan su. Kuda kalasa. Olduk götürüp. Rahmat ava, rahmat. El razı olsa boldu ava bizge. El razı. Kuda kalasa. Kana jürgülen bakkat şöyle. Ava baktı gelen jürgülen.